O te whaawhelo I atu I lau whaafonga anga I le nei tae au, usi mai lau whaafonga o talafou mo le nei fo I asa tofi. La talata I le se lau 5 wafe tau wala au ngal whaamasinonga na tolopo ona o le koviti, ma ele o whaingo fia I le toatele na a fia fua I soli ngā tū la fono a e wa mōlia. O le ola o whea ngai le vaenga o whaamasinonga ma le lui tau tele e whaasolo le backlog po o mata upu nei na tolopo ona o le whaamai. Mai le matanga luenga o le latalata I le se lau 5 wafe mata upu. E mai le tasi te siva valu miliona whaamasinonga na atofa mo le periota na afia. Ma e au fia le whaamasinonga mā walunga, whaamasinonga whaitu mā lo, tau wala au ngō mata upu o lo onofo wa aia, whaapea whaamasinonga o ainga. Ua whaaupopo I lea venga le to aititi o whaamasino, to aititi le au whainga luenga whaapea I male mo o mia o nisi potu whaamasino. Tali tonu ai le sweeper esteno le Associate Criminal Bar Adam Simperinghammy I tala alele tio New Zealand, e le o yeise fofo nei whaafita uli wa maua le taimi nei. O mati o le luafe 20 le ana amata a fiei au nanga ona o tapol koviti, ma o se te ma o le tausanga fou, lea ua o iai le kālena o whaamasinonga tolopo. E le o iloa po le ale tono o ngase o lo I le fale autu o le fale mai I lower hat. O le sau o le tala I le vaiaso nei e le o toe saunga le mu lea fale pe alu se mafue. Ua sauai ma le fesili po o fea o le ao I ai le whaitau wafe o tangata ai mai se lava ngase o lo o tau fia I le taimi nei. Mai le pūlenga Hutt Valley District Town Board ua wa ai e awinatu ngase isi fale mai o Wellingtone. Ma o le fale autu fo I ua le o toe saunga le mu e ono le toe wha o ngaina. Pea ma le tasi le tausanga. Au awina tuai isi fale mai wa ai fo I le pūlenga le whaioni fale le tū mau e toe vave wha fo I mai ngase o le a fia. Ona ole fesuia inga, ele o whaingofia I le pūlenga le saunga le mua lea fale tele, ona o lo o maluai le tusa ma le fitu se fuluiva pasene o moenga le fale mai. O le pona fono ele minista o le soifua malo loina Andrew Little, ma le pule nu o Hutt Campbell Barry, whaapea whaipule tala noa le lumanai o le fale mai. Mai le minista o le ama wa se tonu o le fale mai to tonu o naiva iaso o lumanai. O le avave o mai le whaamuta o pre-departure test. O le whaai ungo I ulai le ana mua isa waitala mai le malo o le a le to iaini pre-departure test. Ma o se tasi o fōfua ngana sau whaatasi I le vaiaso tāluai. Ina ua whaailoa mai le toe tatalo tua o yo le atunu. Peitai me le minista o Koviti Chris Hipkins ananafi, o le avave aloa ia ai ele I o le whaai ungo I ulai. O se swinga mai le minista o lo ofua I fautuanga wha o atu, e le o te le se benefiti, mai le whaia pea o ia siaki, ato ai e le o sui ai le to a tele o tātu tangata awinatu I le whale mai, e pei ona iai le taimi nei. Mai le Taʻitaʻi Act David Seymour o lona manao, ia whaamuta nei loa ma awhai e le o mawhai o na iese mafu anga tatau mai le minista, o lona winga o tatau loa na tu. I nisi lavo tala noanga le malo, ua fautua ina e tangata so e whaapitoa le lei ato atoa o le whai o le tuilo na wha. Ma e le tatau o na ilalo I fo le ono ma sina talu na uma le tuilo na tolu. Whaalia I fo ele minista ia Hipkins o lo tapena nei le tuilo na wha ma masalo po o le isi lua ma sina wa mawhai o na wha solo. A o tala noa I tui wa tāpane fo ise fautuanga pe tatau pe I tangata I te lea a fia. Mai le vaila au ona toe whaia nisi o lātou tui, ma o lo tau la I lea I tangata o lo wha amalo sia I lalo polo a inga, le o lo wha amalo sia I pea le whai o tui I nisi o au nanga. Tari tono le minista e tatau o na yeise wha atanga na wha apitoa, ai mai se lava I tangata I ti ngā ina pe a uma na whaia le tui. Ma wai saunoanga Hipkins, o mawhau le malo wa tatau o na toe ilo ana ta ialo puinga o le koviti. Ma tala muli, o le solo o whaatalia I le atunu I le paketi o le luafe lua. O le itulai lua I le awauli nei le o whaatalia whaailoa mai ai, ma a o whaailoa ai le malo le paketi mo le soifua malo loina ma suinga o le tau. E le o lilo le tau ngata o le soifuanga o iei nei ma le maualunga o le tau o le suau. O se tasi o I tūtau o lo o whaatali se tali o le afa o le tau o whemalanga I ngā lautele. Le ana peina o na whaata mai le minista o Tupe Grant Robertson I le vaiaso tāluai. Tu mai I fale o le olo mawhai le malo le tau mawhai o ese ma le Kiwi Build ma o lo o tāli ai po o le ase fesoa soani mō tangata. O lo o fia whaatauni o lātou fale motu mō le ulu ai taimi. Ai I pisinisi pā se fika, o lo I ele whaamoe ia maua se whaamanianga me le paketi le so.
A o toe whaaolaola pisinisi ma whaatūlai mai ona o aafianga o le COVID. Pe a toe tō manatu i le paketi o le tausanga walu, o le sa maua le selau ma le 8 miliona mo le Pasifika. A o whaatalitali ai wa whaatalo sangaina fo ia nisa o pisinisi Pasifika ta wala mai le tio whaavau maloa ni usila. Le moomi o le whaamanino mai e le malo le whaasoa whaapeanga waa mo le paketi o le nei tausanga a walava le manuia o le Community Pasifika. Telefonala Radio Samoa, manuia le nei tae au.